wase amamoa ha busia ha senum ya Sompa television so ne Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9 and a Sompa 90.7. Area prem to brekasia no and a ebraso a yede edai mo wadaroma ya hye so ekai hu se Facebook no so no ye twa live e wo Sompa TV Ghana and ensaba hodo ya yede ba no edoso de bedi motintimai no ebi NC Rajon Dramani Mahamoni sentrefo edi enhyemude ama ensema wode tudwa no edoso papa ye bi mu nsema wa ase no sana frankatufo ma NDC amanyokuo no John Dramani Mahama woni sentrefo ehia ye no na asema wo kan nyina ne se Ghana ha eto no doso dodo nye maatu wasade to dwabie mu sa national cathedral ya na dodan ko akufo ado se wo sie no ene ka prebe bia be mane afa baabi no oba obere so mbetimi atua saka no na said odin santrofo hia ye no na akono ye papa na asema wo kan nyina se gender quality no ebekoso ni nyina ne se na mamuo no emema benya chefa emaso benya chefa ensembi ya wasade to aso ene se ye kwaye brento ho nsem ye natete ache ni nyina da galamse na ebinum eye wo mu no eno nso wakasa ede nsembia to dwafa ho na ye kwa na ye koma nso watre so asante mantem ha ya amansia south mainstream na nanom ani adehye communal labor wa ye omade akoso mboda mo mpanyimfo ya viare wono mehwe so ede nsembia to dwa ni nyina no eye sebe ya atememfo ya wo ben dam no ene dam no empuntuo no befa ne ntampa de friend no enkasa ho bi akoso ya ede mu nsembe mamo na enese meka sa nyina no BC exams no ekoso na enkoda etwro ensohwe no enya asem ketwa na no mu ena yensem twrofo yato magu monte so onkohwe no meseye ensemini afoforo bi eka ho de dika na editie no ena ene awie mizo free drink ene 5G miza wono matam yesia konkon ya de mamuo ano no de papa ye na ewu adwaman so eno no ye nya bi 90 memoa 21st clinic the sciatica expert wono so echa kwa no ewu ahwa overseas afa radio nchen ho ko ne kwaji wa yaresa na 3 eba center si koko na ha wo we etua otopo yi ye ha we ma untimi ntrase ye 3 eco capsules na etimi to ase de ama wo cloud internet upe internet ebeko ahare so anase bia wo ahodaso wo mu a eno na ye ka fodi ama wo abeheba clinic tano so patrapa wono so etunyalwa se wo boye wo kase mu OCP Ghana Limited wo fertilizers ahodo ya ema no ba ya so doso no so no wonom so eka ho bi na wie prem to beka se no ye de ema mo Facebook no Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV www.sompaonline.com na ensem no kokenke bi na setie bi efa wa wie mo asomfo benu ohene ire mame ekua yaboa esiama bronya miniminu abema o se ya abuaje oforisu ebusia yanje brani adagina ensem no se ne esitie no yentime efa ensomo kwan paso ye hyasie ede afri Rajon Dramani Mahama frankatuni edema NDC amanyoko na kache penyi ede atodwa sebra ya wodane amemoi ede share na dodanko akufo ado ne raba omia ene MPP nsano ade afe na ekobese emfie nwotwe na so no sede wosi share de amasifa ye ene Ghana na wosi ye dan ne ye pa wodria kodu lento na so no bra MPP abayi ebeso mo na dodanko akufo ado asedri ede wo hye ni nyina de aguma na Ghana yesika sem nyina atoto apema ye pa ye ho a ye nheda ehu ya sene mu eno ntini wo hye bosa wo bo behwe na Ghana kwan ye obefa so a obese siesie no ama ye gina ye naso ama kane Ghana din pa ya na ye wo ahokyere ye wo mu aka tete no na ene ya wo hwe ahoto ya na ye wo ma ene nyina kwakoda na ahokyere no wo sa besisa ne nyina de afiri ho na ne ma bone na afiri ama ne ma papa wasai ede ababiem destructive tide into positive and progressive waves that will reverberate in every home and corner of our country and across the globe, demonstrating that Ghana has once again gotten back on track. Let me give you 5 good and solid reasons why we shall reset Ghana and turn the tide. 1 is experience. Unlike any other candidate, I have navigated Ghana through tough economic waters before. My presidency was marked by significant infrastructure development,
building economic buffers for inclusive growth while ensuring macroeconomic stability. I understand the intricacies of national crisis management and possess the proven experience to reset Ghana from the economic challenges that we face today. The second point is visionary leadership for economic revival. My vision for Ghana is rooted in sustainable development. I'll focus on revitalizing our economy for job creation through industrialization, enhancing agriculture, and ensuring the efficient use of our natural resources. My administration will introduce cross-cutting innovative policies that are inclusive, growth-oriented, and capable of restoring hope back to our youth. And the third point is commitment to job creation. Recognizing that our youth are the backbone of this nation, my government will prioritize and create decent, well-paying, and sustainable jobs by fostering a conducive environment for entrepreneurship and innovation. The government and the private sector will not only tackle unemployment, but also inspire a generation of change makers and problem solvers. And the fourth point is championing social justice and equality. When swadi hunu papa ye no ti Ghana man ya enei ya satete asan e wo mpuntu okwan so no se me ye Rajon Dramani Mahama me sa betre dwane so biemu a me we se me fan fidi kwan so agriculture ho ensem no me na gina brane na metimi aboa ama enei e foma gudi ahodo na se ne pa ahodo ya obo ade de ma o my Ghana no metimi aye ne ye de abo my Ghana ye ho bra na ne krakra mu no so no wo hwe adwuma sam ye ho akwatwe e de ama ne titiro emeburu no so a mebiebie nwuma dodo na ka ho bi amatememfo so nya bia ye wei eye Frankatu ni de ma NDC chire bata amanyoko no ye Rajon Dramani Mahama ensem eyo bi anim sem se wokọ amahodo bi so a se de omo asia develop no moko omo nim no eye to ene omo jeje ene no omo de ye omo akwan ene ensu omo num su papa na amakro no ekọ na ekwan a omo befa so nyina aye kama pa na wo ba wo man Ghana mu hade a enrada wo abra Frankatu forma NDC amanyokro no na wadi o man so pen John Dramani Mahama woni nsantwofo ehia wampam genefo no na wo so kane na de si kwane adua no so ama na hyren ka kire Ghana fo nyina se ewom se to no ye gide na wo man Ghana eto ye gege ne de atwatwa mene ene pandemic ye yade ebeku amanfo ewo mam hano COVID-19 no eto bia yede eto so COVID-19 no yade yiko no man Ghana kura de eto ye da so je se ye kan ye ka kura China na yade efiri ba ye nanso so hokura no magyan eto no je eno ntino amamu a enkoso na empo ama Ghana ayeden economy no entumi enkro no ni nyina yeto a omogege a omobana doso ewo Ghana mamu ha eno na ma hokyere eba Ghana fo so eno ntina ban no se Ghana fo nya ne mugidie no osan de woman hye ne nsa eto pi wo ho a obetete so ama Ghana etumi akọ nanim ampa ohwe ade ba ko ama Ghana kane na yese ye favorite destination for investment and it's na your taxes ne levies e wo form kakra and so afin so there say senya aban ama the economy no ahwe ase no IMF program omuko mu no IMF akachiro mo say yeto a yeje anasa revenue a ye nya no e wo see pager ekodru 24% kane near 15% taxes are almost at 2 years a pager ya about 17 point something percent and so almost by 2028 I will see it drew 24% in the chance omunya wie sa taxes na omde gu so no enya endru pempenso a yebeka se omwe na person VAT to electricity, so that was one of the reasons. And so yes, at you see more and by now electricity bill be and VAT at so. Young Kwani on mine we are saying na a chese yare aba echo yeji eto efasa yare no COVID levy. COVID aba echo China baby COVID efrimpo ye COVID levy. And so Ghana Kwani COVID levy. It is an your man emissions tax and it's our taxes nina a yetwa
aban ede to ye so as a result of IMF agreement omoye enti na obi ka say oh me ba metwa eto no mu wo aban no mu sisi ase obetimi atwa to no mu a hyase netwa namato eto no mba from ne hu na nka say omontoma miansa me ba sa eto yi me ye fi ho enti nya woka no ne nokre no no. One of the things I bear say you best streamline VAT because when you say obeko ejum na enkrofo miensa eton ade baako eye VAT 3% baako ne VAT e wo soro kakra baako so VAT ye 21%. Meanwhile omina the same customers. And he said, me ba ho na obeje me VAT 21% a meko ni obeje me 3% no. And you see a streamlining so that traders will pay the same rate. Eni aye kwoti ye aye frankatufo ema NDC amanyoko no onimonyafo John Dramani Mahama. Ebusia se wo hwehwere kronkron ni mu na wo de woni realm of first case ho a eni e wo hini Solomon na mamuo no eni na na afi ye toso enan no wo hweye esi asoridan kese edema Nyankopon se be ya Israelfo nyina so betimi akọ na watimi akọ ye hyiemu kese se bia wo akọ nsa e de afre Nyankopon e wo wanim ti a e bia wo akọ de a kire wonum no a eno ena na adodan kwa akufo adoba ye wo se da bi o my Ghana ye Nyankopon e mantin wono so ba na se mampanya adwana ba be hye ne sade a ene obehwe so no so no hia dan kese National Cathedral betimi esi na etimi aboa ama Christopher yenso so ye hia mutitiru bia epese ye no yetimi akwa hia mu se wo man empo na nano Mozambique so abeka ye ho am yetimi akokanfo Nyankopon ekese ye de akere na asori dan yesie ye ne esetie ne emu nsemu a eba ene na sikasama ye sei ene na sikasam na kwa achew aye sei ehun nsem na ye pin so neno ena ye John Dramani Mahama no an kasa ho dwumadie ya wone sentrefo di ye no ena wode kire se wono ankasa no wofoasa na National Cathedral ne so ene ono ankasa kra na safo a wosom no waboa mpempi ama safo ne mpuntuo no etimi akwani mu eno ti na dan kwaku podcast wo si National Cathedral ya asem papa de ma wo ma na so no wase wo hwe sede krono pa no esie koso e wo sa National Cathedral no ni sie ne ho a enya asem keto anu ti ono de wo ba na se bia Nyankopon ya dom Ghana fo afo nkokromoti ankame no no wasa abegye adwane tena so a wa wadi kapere bakonampo na nasa sempo ano obesan afiaba. I am a Christian and I belong to the Assemblies of God Church. Ordinarily building a house of God is something that we all do. I contributed monies in my local Assemblies of God branch to build our church, and it's created an environment for us to praise and worship our God. But I don't condone stealing in the name of God, and that is what has happened in the case of this National Cathedral. It is instructive that members of the Board of Trustees, some of the members of the Board of Trustees have resigned, and they have called for a forensic audit of the National Cathedral. I'm not saying it. Members on the board believe that fraud has been perpetrated against the people of Ghana, and they are calling for a forensic audit. At the time this National Cathedral came up, it was somebody's personal commitment to God, and we are sure that public funds were not going to be used for the National Cathedral. Unfortunately, we hear that 300 and something million has gone into it. Where did those payments go? Were they justified? Who did they go to? These are all things that we have to unravel. And I think that that is the first thing we do before we even decide what to do with that huge pit. And so first, let's investigate and do a forensic audit. And if people have, illegally and unlawfully taking the monies of the people of Ghana, they must be made to refund those monies. And so that's the first thing I'll do with regards to the cathedral. John Dramani Mahama eni etienwe na ya tempo ano de anwemu a John Dramani Mahama sabre no ne nsantwofo edi nhyiamu no na asem a wo ka nyina no se de emema betumi ayo no ema so ebetumi ayo no betumi ayo so amana broso eno ti na aban a eba beba biem no se Nyankopon ya adom na so oba nko ade a ene gender equality no
obehwe no ene kama emma 50 emma 50 ne yakwa akoyanim o me nya atwom e me nyi mu. Championing social justice and equality. I wholeheartedly believe in a Ghana where every citizen, regardless of their background or gender, has equal opportunities to thrive. Under my leadership, social interventions and educational reforms will be strengthened. The vulnerable in our society will be protected and given the opportunity to change their circumstances. And let me add that gender equality will be a cardinal feature of the Mahama Jenano Pokuajima Flagstaff House. Would lead an administration that promotes gender inclusivity in every government policy. And that is why we propose to establish a National Women's Bank to empower women to close the gender gap financially. 1 million women will benefit from the Women's Bank to finance their small and medium-scale businesses. And the fifth point is a call to national unity. Ghana's strength lies in its diversity. The polarization and partisan politics that have characterized the current administration's tenure should have no place in Ghana. As president, I'll foster a spirit of national cohesion, encouraging all Ghanaians to contribute towards nation building, regardless of their political, religious, or ethnic affiliation. Franka tu former and this Yamanyoku no was a gender equality no obeyirim twan. What said it was will be able to say what she acquired burnt to one someone and send us to pay Nina no a galam sense some ya hano and not one of the Wakoboka siapa and I what so Ediama one more two from a good year ya and nam the quino so no say when your bank dia wabesha say and quite burnt to no or betty me a boho ban will be our pen was and then a knee ebequa siswono where Timmy Amamrano et Timia Redreno. To ban mining in forest reserves, as for that is non negotiable. The law that was amended to allow people to go into forest reserves. The law that was amended to let people enter forest reserves to do mining will be re-amended to stop it. Because the figures I'm getting are frightening. And that is why the climate change is real. Because our dry seasons are getting harsher. We used to have 365 days rainfall in the western region. Today it is not so, because all the forest reserves, we know the districts where mining takes place. We will open an office of all the agencies that oversee the mining sector in those districts. There must be a Minerals Commission office in every district where gold mining is taking place, so that enforcement and compliance can be right at the doorsteps of the industry in the particular district. The Environmental Protection Agency, there must be an EPA office in every district where mining is taking place. And we have universities that are producing young graduates. UNER is one in Sunyani, UMAT is the other in Takwa. These young graduates are geologists, they are environmental protection specialists. They have a lot of experience when it comes to gold mining. And so we're saying that we're going to identify the concessions and who hold the concessions. And we're going to employ these young people. Ebusia ya Roger DM ninsem ene etie ye enam sa yo isuntino ye kwa uma so na ye ne yewra kwakudua wono ena efredom edema eye Ghana National Small Scale Miners Association no ne ende no abonkomo de afa ye John Dramani Mahama ninsemi ho ye ra woti enka Christ asomdwen kan wawie yo. You welcome so anyway for nyina. Na hona mo te say adwuma mo so te say. Oh mo namba ko adwuma so egusu akaka. Ye da twede apon ase. Ye John Dramani Mahama na asemu a wokani o wo mu a wo mutu galamse ye Small Scale Mining e wo kwa ye brentuo mu no. Wase woba behwa apam wo mu nyina na emran so etimi aye na adwuma sen e na mo se ehu sa asem we. Yo meda wate na ma tia wati for ne ma hwefo nyina. Enya asem for because forest there obi ani wa we miner and also Small Scale Miner ye the forest ebema wo Ghana mra no forest there into agudie ewom say mom obetu agudie kra wo mu a this forest for any Mineral Commission for ehun sampa bia yi die tia enye yi bia bibia enye yi for agudie na den e wo fom ho na parliament aja and sakra na yafi enti forest a danger zone and into ano ho so no e danger zone sa enti no de okase obe mame o de ban beto so say
will be an corporate there. I am called that. Name ono be can say ABA so bad by more of an independent for non corporate to Koya Jumadia. I know the rest of a good if it's a forest there, a politician's man, a woman. Na waka emraye bata mudwumedie no so eho sa wo ba be yensesemu bia dia fa ho no so moje ne sen yo me don say on so abare de ono am so obedi to bi sa ma ye ne no e kasa ho ma ntidi o chin sidi sa ma e ka say na o say timi di to e fom agudie no na e mom kura na ye ho de kura o fom kura na o so mo boa because ye adwuma ni nyina e free e fom ko ka e pro ni nyina ye ntidi e na de adwuma no. And the on fancy say emukwem and na yenyai mfidie a tete no on the time say obedi so no o se tem mfidie saa me ka ho asem na na editu no na do danko akufa no so ba yi e sa de jase ba ya afi ne na kasa saa ya afi ye no asinji abuem enti no say o de say papa abi baba dia and ye am say o se tie yi no e say monim ya no on fancy ja e mu bo ho ne hu because I said that bia no e ba ne abete mfidie ne abete mfidie nti papa dia so nko afuma gudia so de nyamia ni mede fatodie bebre ebre Ghana ye hwe Prisia ene Johannesburg South Africa company ba ko na ke be Prisia asa ko Johannesburg o ba South Africa for no aban amfa ma large scale for no o de ma small scale mining ena na eye ene tu no nkuma mu e ama se ko Johannesburg why fe ye mpanyi fo nyina so omo yare kora na se omo dodo omo a omo ko dia ya se e ho ni nyina ye kumafo na no enti se ye adwumadie no ahye ni die ye ma ye ni Ghana for na unya skana the hospital na usia betin Ghana heya kuna usia betin Ghana heya but then die so ka so de ba dia no on fan to ne hwen hwen sikro because I saw ban dia ba no obati enti die san die emwa on Ghana sa se wakwaye panyi pa ya Ghana hase no small scale miners association wodi muntintima wankasa do woni kwatwa sa hwe santamo ehun kwaye brentuo bi a ye galamse na na se yetu efumagude o mu ana yo kwaye beturi de ese na meka se eye bebre kra am se yesati yetama soja for be dom to corporate na edukra akoda ni ntokwa ho because kwa na yonku soja ni kra ede ebo bi ho ban so ontina kwaye ne de ya ka ho asem a che aye kwaye beturi de bebre na yesese na nya enye aban we every aban I was abandoned of free so aye don ma time nyina na kwaye beturi no mutu se nyina be sha edumeru ka ma se nyina hini e se ni ya so sai bo awuram ama ampiti aban ya anya dey ampene entina make say so be ka say yes what came man is there mineral commission fa forest ma yes ye dey yenye enti on na to so ka ne say o ba ban mu a wa wudi na ki a wo bo to ade bo anu a wo pese okoye forest mo adwuma de me ba me ma wo forest mo koye adwuma ya and yet na fe na yes what came man there mineral commission omo ni kwan to mo ma forest yen konkoto agudie wo wasemu a wokan medi wo twato na medi wo asie no wo se wono ankasa kra wote aban mu no ono ankasa ni nua boruam wo nyina hini forest reservoir wo se wo kwa akoto fumagude no ono ase twa ne ho se wo ba wo sa be yesesan ye se be ya wo mu a wono mu yesa ne ma no wo de emra na ba betake wo no no mo ware hyemu bi e wo ne nsem a wo de atodwa ma na se na mo si eje ne kura na yentimi fa nkomo ni si yo that was it and me you no say forest ni de wo hodada o Ghana bamrem I mineral art ni say yem koye etu form agudie wo forest mu dada enti ho e danger zone enti nya de for process o be ka say ma obi a enko na emom yenko ni nyina no say nipa ro nya ba ban mu wi a na ne nko form di na kinu mo agba wura forest ni mu a ade omo ye enti no no ka say wa wo di na kie say me ba nya me boa me na say me sumi fura ban nya na nenya den ne ma obi an corporate nkotuti a mo amodi makiri dia e no kure but say small scale mining there mineral commission ni no oni tumi kura ba oni tumi to be ma o pan say corporate even though the coordinate kura corner say o hwe na say ho ben forest pana enya de ode o be sign chata na ma o say ko ne ko ye adwuma wo ho enti we dia kemese ne say on hwe so oba o ka say wa odi na tie na say wa wo na ban ni mu a wo say o de forest ntina o bon to adi na tie na say oba akotu forest de nya dia me ma o kwan dia ene e be gina tumpa ama ayi maya na asie radua ne wonkyeremu mapa wo de ama ye ne so wadaje pa Ebusia yewra kwakudua wono organizer Edema Ghana National Small Scale Miners Association no na yetie no se abanwa
otumfo nkwa ne fra benwa eye mampanyin egwa ofo so be ma yento aso ye toa kase ne so ne de amamoa ye koma nso watre so amasia satmansi masante mantem ha ewona kuru no ehye na nananom ani kromafo omay communal labor na de poten no mo yeye ekwan efiri watre so nyame be kire ekọ unipani adue ena ekwan omoye no mo asem nyina ne se aban be kọ aban beba na so no mfita duku ena aban a atwamu ena de odi Ghana so yi wabo na wode ekire wo mo omasem nyina ne se wa kwan apratete apansam na wo hwe aban a eteso a MC won fi wo mo na MP su emfi wo mo omun mo bi oka omasem e de akire wo mo ne sa yonti omo abo mo so communal labor omayo mo kwan enu ntina daworo ma wode adesade eto abananim se ekwan bi etetete sese wo mantem ho na enye no omameye ma wo mu 10 years no mu yi kwan fi watre so kodata na ye kwan wo mu yi ye beka wo mu yi ti enya baabi emfa ye nya baabi enko o mayi ni nansan aba boase abeyi aso bridge so hanso abeyi aso ni nyina obi em ya de atu GC yi o mu aye ye se na nanso me ne me panifu adwune ho ni assemblyman committee eno o me ye ne se ne mesram minister ye nya gilala sulala ena edwi kwa ya e de ma ye na ye nkoma ye so ha aduane wo ha papa yesre no ye kuro na nyini enkwanta maako num ene wo kurom ha yi se ekọ bani eye kara kese ye wo ma ne faso MP ogune medika kan o ka se obeye wa anye GC anye yaye de ye nka hwi o MPP fo mo nam se ha ye mo dia minim se mo stronghold no a nanso ye mo ye ne de mfa ye ka se ye ni je hu an ye boaba na misra ban woti consecrate ma for your country what is a loading the car the CP the car there ye dia na na kan ye repeat na brofu ya me yes no mu yi kwan free o MPP fo mo nam se ha ye mo dia minim se mo stronghold no a na ye de mfa ye ka se ye ni je hu an ye boaba na misra ban woti consecrate ma for your country what is a loading the car the CP the car there the CP the car the CP oh he popro wo manso watre so na kwambena bani afoto so mienu brofu awawesa no anoden na we dia woni eno ode ma NDC amanyu MPP amanyuku no se wo mo ne ho so anye sa wo mu si wokura no mababa ye campaign nanane ena yikotie ye no na assembly member ono so honorable Kofi Mensa ono so kasa kakra 2019 ena me be assemblyman e wo krom ha na free se me ba ye ne kwan ye nya reshaping da enti no yetu ho na mo bia e de abo ba bia e wo se ku bia ya bo mama ne na so sela yenya eye resource papa bia enti ye hwe ye kwan na free ha kodata no na eye 6 months and so due to e kwan na aseninti no eye taxi driver for no omo charge amount a eni kwan so omo charge enam kwan na aseninti enti e hayen ye manfo da bi omo ba na bo na kwan ye ne den eno ne ne na nam dwene ho se oman ni nyina wose de to omanim na yeye ema yenso ye manfo ho eto omo no munya eye ekwan papa faso bra ne enya ekwan no na utimu se nsuo to a nsuo no be yira fa kwan mu nyina je se omo kofa ekwan atenten ansa no makoduru data no na omo kwan so hwe kwan ya eye 6 months pe na bi won so a taxi drivers no beduru no ne bia ne car no ato amenem kwa na asai na esi ho obi wono ma oba atan se bia wo aka no na ye de ne ko data no kora enam se ekwan ne nyendu ko bodo driver ni bia mane ya o se menko honorable Kofi Mensa no eneye assembly member ema adesi owo manso watre so enu achi no adesia ete manso watre so wodi animonyam hye amanana ene assembly member ni unit committee chairman afo nyinada se wadaworo ma waboa na wareshebu omokwan no se de be ya kaye na ekwan no nyinti no ema omofe no ebo eye den no omatumi aye de ama wo mu dem se nyankopon hyira wo mo se ye hena ye ne ti kurom ya otimi nanso ma ye se ye kwan no ya hwe ye obi betimi ahwere ne nkwa e wo kwan no so e ma ya assemblyman ne ye committee fo ene ye mpanimfo mo ahemfie ho bo a committee fo ne assemblyman fo mo timi akeka mo nsase a mo timi de kofa machine e de be ye e kwan no e ma ye nti e da ye mpanimfo no mo okura yimu no asepa nyankopon hyira wo mo di nyame se enka no kure adoba fo ye wa ha de ye bre kwan ho papa ETS mu a ntwa kwan su da ne nyame adom anano mo ne mo mpanimfo mo keka mo nsase a ye contribution a ye de ko sa issue Alicia ewo manso watre so wakwan ya nana boaye
na assembly member mu nyina do mu gi mu no adehia wo bete kwai so emfaso no abasopode pa eno de manana Ebusiafo yebu nkwopo akoyechi afia etwemu no ene October bosomi ni mo oyene bi eto adehie ya wonom ebe akosombo dam ne nyina ne sempanyifo e wo viare ekobie dam no sansa na enso no eye buso ebasa na emfidie no eya seye de atoyonchem ebetimi abra omeyi yenka ne ho nsem na wobie ni sa no so adehie nso ho fa wonom ene nipa bebro sempem na duawotwe wotwe 88,000 and our kwa here mu Emma a fear best and pimnum 5,000 homes and no so yet me fa wonom Emma bine ebo ho kapapa ye ya na enya sem ketwa na yese ehunu no ehunu ni mpre no so ehunu bi penti aboasre wajeje ne bagra na wayi nani e de ato nchente no aka hu bi ama ene viare mpanyufo ya deputy chief executive ya wono ehwe wondwumedi anyina so engineer Ken Arthur wababonte de atudwa sese de ne emasi kwa afie twemo no wonom ani ada ho papa yente no akoso mbotade no eyade a kosoro enso ne ba na ebente no enche wo bebie na wo bebie no so wonyente sa afra sede no eti woni amanfo mo ka bie wom ya amanyoye asie ye no nipa bi a won tempotem ho nyina eba bedin hyiemu no nkwa pa ya wo bebie tade na ye mfidie ense na kwampa na so no adehye ye to tempotem won so no wo mo asetena mu entime enkonko wie bone so wei eye ensama hodo ya akosombo tade no panyifo ye hweso viare wonom ede eba neno ena ye ka cho se wiabo nyamizo free drink and 5G mizane binom anono de kama pom de ahyemu ma ahoden so chapo unya binom a ebetimi abo authentic shop bia ye ton drinks no benya bi atowo ho anasa wo fra bebe bia wo bia netimi de bia bro 0246 270221 0246270221 Dr. Silas wo friend obeje wo so na edaye kasa bia na usisi echi entini ye sa ho no etwen fa oto asesa ne atese usremo akosi wo nantu na atese wo nantini wo de na kan wato ho anase ateka yade no no wanhwe abekasa mazipu na ache wo ya papa 21st clinic wo mo na age ho abasobode wa bra yade wo mo sa na wonom se na kra no wo mo de ayaresa no echirem wo Europe abrochimemo na no ne ye ka cha so se mu yade brebo ho chimache anasa yade bia ha wo ho nsem a 21st clinic 15 branches ye bia wo dia ne so do wani bechiremu ba bia ben wo abra wo fa bay na wa frem panyimfo bisa 0540 311 0540 311 and 0249 311 ebusia se wo pe abe heba clinic akọ na wo henia ye esisa ho no anase bia wo mema yo yamre yo abemu obi wo etwa yade na aba besue ne so make se syphilis yade no what kwa na situo no eden wonya ba bia emfo wani nkyere na de kamukura no ene sickle cell yade ni ho in heart no ebusia mami abe wo se haban nim no wono so enim haban asa agro asampa be wo ase woto yade na se fo ani kyere mu ewota no so patapa new site wo na mame abe yo wo abe ba clinic no won to nyale wanyina se emfama 0243 345392 and 0506 460208 Ebusia 3 Eba Center wasi yenkamfo 3 ko capsules no emfa ma koko ya eha wo wani so nyina wo hu ade wotokwa no se tuatua ho ani age wana mu nyina fa anase hefa ne wo wasi 3 ko capsules no koko master wunya bi ebetu ase de ama na no achi eye sisi yade brefo bia no so no bon galati akoto baabi ama yemtim so no watimi apamo no e de afri ni pedua ni mu kona heba dani heba misi heba any apidang enrei ebusu wo but what your friend penny 40546 107 107 0546 107 107 na wo pe internet kama de betimi aboa wo ama bibia akoso de ama wontam so ubenya hoda so ewo mu dia na eye cloud internet ena ye kan fo de ama wo me so bambo ho ehia bambo atrema eye san ya sabo kitimente no me so CCTV cameras installation na pesa wo ye no kofa dai cloud internet na wonom enye fama top high woni Love FM da no ene di hwe ni mu 0202 699
110. Elsia yensia senum ne no nsom na te yeba nsam no dodo na na aka eche wa bra BC nso wetre no emu nsem eka ho a yade beto amoso 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Piafoi afuye na sadru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwei ubayusu ana esanse afra se fertilizer wo toye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso doso ema wo boka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton yayo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yejina ho Ghana ene Africa kuyayo Brakese ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakese nko nuaban ne haban bi tise ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakese ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakese powder siesi nipadua na abakọ ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Sompa TV Emma Akituapa ya mahwefo ne atiefo nyina kwaba eba awia premto brekasie so Sompa TV enna waso egusu a utie na wohwe no yento akase ne so na yemfa emamo suku yede abawom efie yede soma wom na ansa na be ya minti na be twotwo wuro na be kracha na wuro aba no agi so ko suku na suku no so kwa iduru ba bi ensohwe gese ye sohwe na watumi akọ na de akọ anim eno ti so bo man Ghana mu ane BC exams no omo tworo nsohwe no ene ne sabri American de we ne pen to we de wo shedi su shedi
ebeba ni mu no ne ehu de wadi nkunim na ne wo tore suku no so a na esanse ne na ye hye nso hwe na asienti no yate yanse dwofo agum se ne omkọ no mkọhwe de asie nyina se de be ya apo ne ade nyina no ni nyina no mo akire yen na ukọ enkran a Christ the King Examination Center supervisor wo ho ono ne mebe ado anope ne twetwen komo. Center is Christ the King Examination Center, and we have 344 candidates comprising 154 boys and 190 girls. Yeah, the papers were brought on time, so we started at exactly 9, and unfortunately we lost one candidate from Association International School, so the number reduced to 343. Okay. We did that at the morning. We had an assembly with them and we briefed them. And so no ekoso ekoba ni say ya de wonya bi ntro no so ya na asem ya pa wansua de na Christ the King Examination Center supervisor mebe ado na yene no kwotwetwen komo no se de asi ate yensa twofo agum no yenko na yekwotwetwen komo de asi wo grand so kwabranya aku agina homa no so kwamna nte me kame mo a me joso mini abema pani pa bibia bokodi na ko pa na do mini a enso hwe no de o mo twro na sabre hefa poten na wo yo mini am se na mo da tudwa no ededa no anopa na na ya bo apro no ekakra ahwese ne a twetwero no ekoso ewo epoye emantem hanum na se hwe epoye emantem hanum a enipa 53,264 na ye hwe enemi se BEC esohwe no omodo omho ehyemu ewo man Ghana ye epoye emantem mesi makomako aduasa emiensa a ewo hanum no na Ghana Education Service panyfo enkratam da betudwan ejem se emema no eye mpem adunu esia ahanwotwe ne adunu enkron na ema no so eye mpem adunu esia pepepe aha nan enipo no aduasa enum na me no ekase ne de efi anopa so no to no esase ebesi sabre eno enya ade a yati bibibone ebia ya ade a bibia ekoto tote senia epanyfo ababotere betu edwa no mesika se panyfo ahoro enipo no homasua ahye wo masia ahoro no emu no epanyfo no bebre na so ebo apro ebo empempen hwese ne abato aye chọwọchọ no ekoso ewo masia ahoro no emu se beya omonso behu se ampa ebia bibia ekoye ne po ha bi so wo ho no epanyfo atimi etu ho anamon na eye abu akwanofo no epanyfo bobotere betudwa atemi se omo hwe afi etwa mu eye percentage omo yina na eye duoson enkron na afi no omo hwe nim se ebekọ awiye no na chese ka obotimi apagya ade kosoro kra asese ne afi etwa mu no omo enyaye no eno akere so no wokọ west atimi sei ni so a mesika tipanyi ade kokobo akọ ade ama invigilators omo hwe enkura no so se adaworo ma to chene sha panifo de aguapono so no omo hwe no mu ni so na omo nya omo adwen se ombe yi akwanya se ombe fa kwa bi so